Menen some wakova don Badum TV health tips eso wo Badwam na wotwe mu nkoma ye ba bedie na ho hia ye pa ntimedofo nya brema ye free ned kosi ne da fiada me dia sedema endpoint homeopathic clinic ya we bi e hawadwen mema no kone ko check o prostate no ema awo na wo pe enti wawodie mu nsam eso check na hwese bibia ye kama for doctor sisi ya ne nya wa hodo bia e was 0244 867068 0244867068 then the endpoint homeopathic clinic enkasa nada roma na yede health tips e wa Adom TV Badwam ebro na wotwi me wo Dr. Rachel Kusi Akosa wono eye Dr. Penida Frederick Optical Service ano etani ni hia di nkomo boye mpa wo ye ni ehu haunti ne ene na wotwi mu nkomo eye Allergic Conjunctivitis bafune so ankasa nti doctor wa ha oni ye ebedi ho enkomo tinya so etie dog ye mu akwaba Isafia me de so yeda senso na wotwe foforo ye no ahia afofoforo mu di ye mu afihia pa yeda se pa Allergic Conjunctivitis wow edino so condition there Isafia me data na pe ho ayefe na ye kan Allergic Conjunctivitis ye say aye infection na it become wani conjunctiva no conjunctiva is the white part of wani no na time na the see ye gina so ne allergic chest na ma bi wo ho a nipa ohonam empe aye kos ne be kos wa chemu na watwen mu na saa ne ma no se ba sa nipa ema ukọ saa ne ma no ho a na akofa saa conjunctivitis no e de aba na saa weda ya ye wo yi e ade e common pa hamatan mu kakra no ahanti no na e very important say be chama obia te condition yase na wo hu a na wo hu de wo se oye efa ho ene esa ye bibi e ben ye ene na ede na de ba me da say ye ka conjunctivitis allergic na ade ba komienu no miensa bi one awia ya na mu yi etime de sa allergic conjunctivitis e de ba isa fe ye kan efutro ye dust efutro ya ade a etime de sa condition papa obi de ne baba me hand 5 years nra o say doctor me ban me kan bia na ko di fruit magro etian esana e man dependent na react obo was na fe na na chase ni e some symptoms bia before no na eniwo eno so ho na fe framakra dry eye airborne dependent so no eno so one factor and e bi was so kra na e aduane bia obi so edi because de no na menim pa na say mfutro nom ne ade enso eye allergic e wo ye ni de I see aduane so ka ho obi wo ho a ye nkasa gari nye ba say so me de gari bia me ni keka sa nipa no just gari enyema no okay you can get conjunctivitis of the eye no okay na e common ba me da say ye kan allergic conjunctivitis very common ye kan common no common was especially if in crowd ma sha ase we are from the almost tete anua ne ade kwa kan empany fie so be say 15 16 17 years go you know because sabi akwade onim nyansa nti obekwa abonte akodi agro wi ane de futuro ne de wi ane ade ne de di agro enti esa na etimi eha nkra no ti nkra bebre na obo so ko schools munya ade a was me ba no ye ma kwa otifie no sa condition no ama but obi a school ye yi abache say e be a school ho no akwan expose no hutu sa ye ka allergic factors no e na ma na ko so sa wow ene yemfa unsi ha nyame ya adom a ye beto aso chena enti allergic conjunctivitis ene ya boni nyina atofa ahwe ne courses no ne ade o chena nyame ya adom ne nkwa hoden e wo ho aken ho na ye nto aso medi afia amankwa tamaklo